bismillahi rrahmani rrahim. darsu nayaɓo on e nder nde ɗo deftere hisnul muslim hiwirde julɗo. darsu nayaɓo on kadi e nder jantoriji finugol immorde e ɗoygol. ɗo noon ko ɗe ayeje sappo sakkitore ɗen ka simore Ali Imrana ko ɗe woni ɗen firde ɗo en senday ɗum ayeje ɗen darsuji ɗiɗi fi wonɓe ekkitade ɓen e hino kañum ayeje ɗen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعد فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وعوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ودون دنگ دراد donc eɗo aaji kadi en firayɗe ko alda e yaññande feƴƴitunde e hino ɗo firoɗe ɗo aaji kadi Allah to ɗo ndaali inna tabiti sikki wo ala fi kholqi samawati no e tagugol asamawuji ɗin asamawati ko jambu wa kadhalika wal ardi leyɗele ɗen kadi ɗo firete na leydi ko leyɗele ɗen c'est pourquoi ko asamawuji ɗin waɗama jambu leyɗele ɗen kala jambu sabu Allah to ɗo ndaali ko kanko woni taguɗo kammuli ɗin no e ley jeɗɗi no e leyɗele ɗen ka sifa majji. Donc inna fi kholqi samawati woni e tagugol ɗi asamawuji wal ardi e leyɗele ɗen asamawuji en andaka fuɗɗi en andaka haaɗi ka tagano ɗen hiɗen yiide ɗum ɗo no ɗo ni en sutaki piliyeji kano dari sengoley ɗum ɗum tindini o wawɗo ɗum o waɗɗo ɗum on hino wawi mo mari kadi wal ardi e ndiɗo e ɗeɗo leyɗele kadi woni e tagugol kammuli ɗin e leyɗele ɗen waqtilafi leyli e luutindirgol jemma woni e luutindirgol jemma wannahaari e ñalorma jemma yaha ñalorma ara jemma juuta ñalorma raɓɓiɗa jemma raɓɓiɗa ñalorma juuta ɗum ɗa wula ɗum ɗa ɓuuɓa la ayatin ɗum ɗo ko mandeji c'est miracle ko mandeji molanaɗi kono kona komoɓe ɓen ko li ulil albabe ko wonande jomiraɓe haqqille hisude ɗen c'est pourquoi ko ɓen ɗon woni ko waagi torta konko wona yewtede. inna fi kholqi samawati woni e tagugol asamawji ɗin wal ardi e leyɗele ɗen waqtilafi leyli e lutindirgol jemma wannahaari e ñalorma la ayatin ɗum ko mandeji bawɗe Allah li ulil albabe wonande jomiraɓe haqqille ɓen. Allah ko honɗoni jomiraɓe haqqilla ɗen bela jomen sifitora e sifaji maɓɓe ha men jeeye e maɓɓe. Allah to ɗo ndaali alladina ko ɓen ko woni jomiraɓe haqqille
ko ɓen yadkuruna allaha jantotoɓe Allah ɓe andita Allah ka ɓerɗe maɓɓe ɓe wowla inde makko nden ka hunduko makko wona o sarginiri alhaali hombo qiyaman alhaali daragol maɓɓe wa qu'udan maahi ɓe jooɗi wa ala junubihim mayɓe e hoore becce maɓɓe cela veut dire ɓe jantoto inde Allah e kala alhaali ɓe jantoto inde Allah ka ɓe dari ɓe jantoto inde Allah ka ɓe jooɗi ɓe jantoto inde Allah ka ɓe waali ko e jantogol inde Allah ɓe wuuri ɓe woni joomiraaɓe haqqille ɓen wona jantoraɓe inde Allah wonde accident waɗi warkartaw la ilaha illallah ma jantige nde fatunde waɗi na ɓen woni joomiraaɓe haqqille ɓen ko woni joomiraaɓe haqqille ɓen ko tawata ɓe ɗenɗe mum seerata no heccit immorde jantagol inde Allah subahanahu wa taala alladina ɓe yadkuruna allaha jantotoɓe inde Allah qiyaman ko ɓe dariɓe wa qu'udan ko ma ko ɓe jooɗiɓe wa ala junubihim ma ko ɓe waaliɓe wa yatafakkaruna hiɓe miigito fi holqi samawati wal ardi e tagugol kammuli e leyɗele ɓe miigito fi ko hon tagugol mawdugol ngu kammu ɗi leydi yaajugol ɗum e noon ɓe miigito fi ɗum hiɓe wiya hon ɗon rabbana joomi amen ma halaqta hada a tagirali ɗum ɗo kammu ngun e leydi ɗin e ko woni kon hakkunde mum a tagirali ɗum batilan mere wono heefera ɓen sikkirino wonde ɗum kono mere tagira ma halaqna samaa wal arda wa ma baynahuma batila dhalika zannu alladina kafaru fa waylun lilladina kafaru min annar heefera ɓen kan sikki wonde ɗum ko sama kala waɗira kono gomɗinɓe ɓen kan marɓe haqqille ɓen ɓen ɗon wi rabbana joomi amen ma halaqta hada batila a tagirali ɗum ɗo mere ko tagirɗa ɗum ko fiyo an tun a rewe wi a woɗinti yowtinɗine subhanaka senade wodanima Allah woɗɗitike e kala ko tawata harno wonde ɗustagol ko a timmuɗo e kala bange ɗen faɗina Allah men torike ma dandu men adaban naari lette yiite jahannama Allah dandu men lette maɗen c'est pourquoi hiɓe muusi rabbana joomi amen hiɓe joomi amen innaka no an man tudkhilin naaro kala mo naaduɗa yiite sabu jeddi makko e heeferaku makko faqad gomɗi akhzaytahu haray a hoyni on fi hon ɗum lette jahannama ko lette hoyɗe lette koyram wama lizalimina alana toñoɓɓen ko ɓuuri mawnude e toñe ɗen ko sirque alana sirkoɓɓe min ansarin wallowo wa kadhalika alana yimɓe toñoɓe jiyaɓe Allah ɓen walloɓe wa kadhalika alana yimɓe toñoɓe wonkiji mum saabu yeddugol Allah alanaɓe walloɓe rabbana joomi amen hiɓe wiya ɓen joomiraɓe haqqille ɓe wiya innana no menen sami'na men nani munadiyan noddowo yunadi lil iman himo noddana gomɗinal min nani annabajo no nodda ma min nani lontiɗo annabajo e karamakoɓe waajotoɓe e kutubaji ma waajotoɓe e muhadaraji bayanaji ma waajotoɓe e radioji ma waajotoɓe e kala nokku kaɓe waajoto min nani noddowo himo noddana gomɗinal himo wiya hon ɗum an aminu bi rabbikum gomɗine joomi mon gomɓine joomi mon taguɗo on arsiki on gomɓine on jaɓɓe himo wooda jaɓe kanko jeyi jaɓe kanko arsikata jaɓe ko kanko rewete jaɓe ɓamen nani ɗum fa amanna min gomɗini Allah sabu komin gomɗinma kon rabbana joomi amen jeyɗo men sabu komin gomɗinma kon min torikema faghfir lana zunubana hafuran men junubaji amen ɗi foppu majji men tuubi e majji accam men wa kaffir fukku gooma fukka anna ngay amen sayyi'atina bonɗi amen togosi ɗin foppu mooɓa hawka to wa tawaffana hunnana men ƴettida men ma'al abrar wondude ɗigguɓe ɓen he a wattela de musidɓe julɓe ko wonduɓe ɓen ɗigguɓe ɓen wondete nani wattela musidɓe julɓe wonde e leyɗe heeferaɓe ɓen wonde e moƴƴuɓe ɓen wotan wondu e bomɓe ɓen nani c'est pourquoi Allah to ɗon ko wi'i joomiraɓe haqqille ɓen ko torotoɓe Allah yo Allah ƴettutuɓe e feehomɓe ɗigganɓe Allah wiyete ɗigguɗo ko jonnutuɗo Allah haqqe makko on ta no weltori kal jonnutugol mo
jonni jiyaɓe Allah ɓen haqqeji maɓɓe ɗin yo Allah waɗi en ɗigguɓe wata waffana ƴettutu men ma al abrar wondude e ɗigguɓe ɓen ɓe yo rabbana joma men wa atina okkimen men torken okku men ma wa'attana ko foduɗa men immorde aljanna e nemaji mum ko foduɗa gomɗinɓe golli golle moƴƴe konko foduɗa ala rusulika e ɗengal annabaɓe maɓen ko foduɗa kon e ɗengal annaba maɓe okku men ɗum wala tukhzina wata a hoynu men bi ma'ana wata hersin men yawmal qiyamati ñande darngal wata hersin men ñande darngal mo Allah hersino nden ñande aray o hersi innaka nan Allah la tukhliful mi'ada a firtata fo dooreji maɗi kala ko foduɗa ɓayna sa ronka a firtata nde tawno ɓeeɗo torki oɗo du'ala mbaɗo ko honɗum Allah waɗani ɓe fastajaba lahum jaabinani ɓe rabbuhum joomi maɓɓe o wi annino min la udi'u mi yeɓata cela veut dire mi bonnata amala gollal amilin golluɗo wo min kun e mon min zakarin immorde e gorko aw unsama suddiɗo golluɗo wo golluɗo ko moƴƴi Allah yeɓata golle makko ɗe o yoɓaɗi foti ko gorko foti ko debbo si on ɗum ba'dukum min ba'din gorko e debbo yoga e mum ko immorde yoga na tafsir ɓuura noon yawde janggo sakko wiyen en yaññe ɗo naaten sababu nuzuli e ko nande ɗum e raɓɓinɗi sababu ko fiyonde fuɗɗade ba'dukum yoga e mum min ba'din ko immorde yoga du'a ɓe on ko ha ɗon haaɗi jabagol ngol Allah to ɗo yilti o manti woɓɓe goo kadi o wi falladina ɓen haajaru feruɓe wiyete ferugol ko ƴuygol e leydi heferaku yaha e leydi l'islam dogina diina mum ko wiyete ferugol ko egguɗo awa konko Allah harmini yahi e ko Allah dagini kon falladina ɓen haajaru feruɓe wa ukhriju ɓe yaltina min diyari ka galleji maɓɓe wona julɓe iwnoɓe Makka yahi Madina wa uudu ɓe lorra ɓe piya ɓe tampina woɓɓe jatta jawle ha woɓɓe heddi e mum ɓe lorra fi sabili fi laawol angol ko Allah woni yewtude Allah wi ɓe tampina fi laawol angol ɓe muññi ɓe murtade fi ɗum wa qatalu ɓe haɓi heferaɓen wa utilu ɓe wara e mum woɓɓe sayindina e mum ton wa utilu ɓe wara jungo heferaɓen Allah dalla o kaffironna wallahi mi fukkay hattirde fukkugol anhum e maɓɓe sayyi'atihim bonɗi maɓɓe ɗin fof mi accanay ɓe mi yawtanay ɓe junubaji ɗin fof mi haɗata ɗon Allah daali wala udkhilannahum wallahi mi naaday ɓe honto jannatin aljanna mi naatata ɓe on aljanna ko onno sifori ko onno wayi tajiri no ila min tahtiha sengoli mum al anhar canɗi enen étage ji men ɗi village men ɗin ko laba o ko tiyoji wonɗo on ley ton ko tiyoji yiwɗo e duusuji ka ɗum woni ila ley ton amma ɓeɗo ko canɗi on ɗum canɗi sifaɗi ka simore Muhammad caangol njuuri caangol beere caangol kosan caangol mbiya laaɓuɗan ko non ko canɗi wiyatode wona caangol hay goto ɗi fof ko canɗi candu nder ton al anhar ko ɗum yidata ton sawaban ko bar jaari maɓɓe winni min indillahi immorde ke Allah ko joddi maɓɓe ni immorde ke Allah kono noon mi andinima wallahu no o wiyeteɗo Allah indahu ko ka makko hino ka makko ton husnu sawabi moƴƴi bar jaari awa ɓa ko moƴƴi kon ko ton woni ɗaɓɓen ton ma indakum yanfadu wa ma inda Allah wa baqi ko woni kon ka mon onon lannay kono ko woni kon ka Allah lannata ko ha ɗo dari ɗen en yiltitato naɓen kun tew fi wonɓe ekkitade ɗen haɗa ɓe wawa e naɓirde dow inchallah e hine musidɗo julɗo tuggu hondu mandum ka fuɗɗinoɗen ɗon a'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim inna fi khalqi samawati woni e tagugol asamawuji ɗi wal ardi e leyɗele ɗen waqtilafi llayli e lutdirgol jemma wannahaari e ñalorma la ayatin ɗum ko mandeji wonande Allah ina wooda awa li ulil albabe wonande jomiraɓe haqqille ɗen nani alladina ɓen yadhkuruna allaha jantotoɓe Allah qiyaman koɓe dariɓe wa qu'udan e koɓe jooɗiɓe wa ala junubihim e ɓe hiɓe o hoore becce maɓɓe ɗi maana hiɓe
waali wa yatafakkaruna ɓe miijito fi khalqi samawati fi tagugol kammuuli wal ardi e leyɗeele hiɓe wiya rabbana joomi amen ma khalaqta hadha a tagiraali ɗum ɗo batilan mere subhanaka senade wodanima Allah fa ina dandu men azaban naari lette yiite rabbana joomi amen innaka no an man tudkhili nnaara kala mo naaduɗa yiite faqad gomɗi akhzaytahu hare a hoyni on wama lilzalimina alana toñoɓe ɓen min ansar immorde e wallowo rabbana joomi amen innana no menen sami'na min nani munadiyan noddowo yunadi himo noddana lil imani wonande gomɗinal himo wi'a an aminu bi rabbikum gomɗine joomi mo on fa amanna min gomɗini rabbana joomi amen faghfir lana hafuran men dhunubana junubaji amen wa kaffir anna fukku ngay amen sayyi'atina bonɗi amen ɗin wa tawaffana ƴettutumen ma'al abrar wondude e ɗigguɓe ɓen rabbana joomi amen wa atina okkumen ma wa'adtana konko foduɗamen e moƴƴere ala rusulika e ɗengal annabaɓe ma wala tukhzina wota a hoynu men yawmal qiyama ñalande dargal innaka no an la tukhlifu lmi'ad a firtata fodore fastajaba lahum jaabinani ɓe rabbuhum joomi maɓɓe anni no min la udi'u mi yeebata bi ma'ana mi bonnata amala gollal amilin golluɗo minkum e mom min zakarin immorde e gorko aw unsa ma suddiɗo ba'dukum yoga e mum min ba'din ko immorde yoga no wasa musidɗo no woodi ko afamal ɗon bi mana gorko koye debbo wi debbo koye gorko iwi nene hawa koye hombo iwi koye baba adama ka awa enen heddi en fof ko hombo jibini en ko nene men jibini en ne donc kono toɓɓere wonde nen gorko ɓiɗɗo on konto iwi ko e baba on iwi donc ba'dukum min ba'di feƴƴen falladina ɓen hajaru feruɓe wa ukhriju ɓe yaltina min diyarihim ka galleji maɓɓe ɓe yaltina on ɓe yaltina ɓe heferaɓe ɓen wa udu ɓe lorra fi sabili fi laawol angol wa qatalu ɓe haɓi heferaɓe ɓen wa utilu ɓe wara a jihad la ukaffiranna anhum mi fukkay ngay e maɓɓe sayyi'atihim bonɗi maɓɓe ɗin junubaji ɗin wala udkhilannahum minadayɓe jannatin alijanna tajri no ila min tahtiha sengoli makko al anharu camɗi sawaban ɗum ko barjari min indillahi immorde ka Allah wallahu no Allah indahu no ka makko ko ka makko woni husnu sawabi ko moƴƴi barjari ko ɗo woni ko haaɗuɗen yo Allah hawrindin en e sowaba ɗum ko en ari ha aya 195 ko aya 195 ko ɗo woni ko dari ɗen yo Allah hawne sowaba wallahu a'la wa a'lam en fira ko heddi ko yeeso inchallah